Pemirsa ritat kala mepelalian sarang timpal-timpal ni alit-aliti lucu pisan betingkah ipun ngikel megending pada liang ring sesolahan seni drama tari dolanan sani memuda nyencung nawang 13 April galah wangi ritat kala ngayah megamo miwah ngigel ring puncak pujawali kayangan jagat luhur KJL Natarsari Apuan Baturiti Tabanan. Wantilan kayangan jagat luhur Natarsari genah kemargiang nyani dolanan anak-anak inucap kakosekin oleh pemedek. Ipun merasa terhibur kantos ingkel-ingkel nyak siang bebanyolan alit-alit ritat kale pentas. Sani menarik ring pentas seni punike kalis kegong masolah ring siki panggung utawi sani kebaos mebarung. Kaduluren antuk sesolahan skegong kebiar anak-anak sari sentana apuan Baturiti Tabanan. Raris kelanturang skegong semar pegulingan sanggar suara kanti Banjar Penatahan Klod Desa Penatahan Kecamatan Penebel Tabanan. Skegong sari sentana apuan ngaturang tabu telu kreasi Sanema Mudra angkep kalih reriptan inyoman Mas Premaganda. Kairing rerejangan Anjalisana garapan Bunga Safitri. Pini untat kelanturang drama tari dolanan anak-anak sani nyeritayang pelalianan tradisional. Raris kegong semara pegulingan, sangar suara kanti penatahan klod, nyolahang tabuh petegak bebarongan pisan. Kairing sesolahan jauk manis miwah tari barong. Sesolahan saking kalis kegong punike, molihang apresiasi saking para pemedek sani pedek tangkil ngaturang sembah bakti ring kayangan jakat luhur Natar Sari Apuan. Subrata Bali TV Nguningayang.